Mir sa vama i Božji blagoslovi i Božja milost. Dobrodošli na Aeropl Balkans domaće vijesti. Ovaj put na domaćom, na balkanskom dijalektu. Neću pričati kome da me ne osuđuju ni jedna, ni druga, ni treća strana. Ja se svima izvinjavam jer sa slovenac pričam u balkanskom dijalektu, iako nisam sa Balkana, ali mi smo prijatelji Balkana, pa se ispričavam ili pa mi morate izvriti. Evo, prva vijest da su, ovo je nekako vijest koja trebam poručiti da se zna, dakle da bude audio zapis o ovome, da su danas Albanci iz Albanije i sa Kosova Metohije dobili poziv Trumpa da se pridruže odboru za mir u narekovajima. Vučić još uvek čeka. Dakle, u drugim vijestima, dakle, portal Balkan Insight je poručio da u stvari Albanci su jedini koji su do sad primili ovaj poziv za mir od Trumpa, a drugi narodi još nisu, pa ćemo vidjeti kako će biti sa tome i to je to za sada. Druga vijest da je Macron pobegao iz Davosa. Dakle, prije nego je Donald Trump stigao u Davos, Macron je iz njega pobjegao po tom vijesti. Nije smeo da sačeka dolazak Donalda Trumpa po poruki i francuski predsjednik Emmanuel Macron napustio sinoć Davos bez pokušaja da se sastane sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, koji danas treba da stigne na Svjetski ekonomski forum, pa je već stigao. Onda još vijest sa Davosa, pošto si počeo Davos, dakle, Bill Gates je bio ispljivan u Davosu. Narod ga je sačekao na ulici uzvikujući ti si masovni ubica. Ima više videozapisa o tome, mislim da je ova vijest viralna na svim socijalnim medijima. Znači, vijest kaže da milijarder i eugeničar Bill Gates bio je vidno potresen tokom posjeta godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u utorak, gdje se suočio sa besnom masom. Treća vijest da Trump je stigao u Švajcarsku, gdje je u Davisu na summitu World Economic Foruma je održao govor. Za to vrijeme ostali u narekovajima lideri beže iz Davosa kako bi izbjegli susret sa američkim predsjednikom. Onda imamo, dakle, bila snimka kako se bivši premijer Kanade Justin Trudeau u Davisu se je smijao žrtvama COVID vakcina. Dakle, bivši kanadski premijer Justin Trudeau podsmehuvao se je i nasmejao kada ga je nezavisni novinar suočio sa pitanjima o povredama i smrtnim slučajevima za koje se govori ovo i ono. Dakle, Trump je rekao, dakle, da su sve dali NATO u Europi i samo žele komad leda, dakle, želi Grenlandiju, je rekao Trump. Ako nam kažete ne, je rekao Trump da će biti vrlo razočaran i quote, mi smo Grenland vratili Danskoj nakon drugog svjetskog rata, unquote, Donald Trump. I da još je rekao da je Grenland deo Severne Amerike i deo američke teritorije. Treća vest je u Ukrajini, dakle, Sjedinjene Države su veoma daleko od Ukrajine. Između nas je prelep plavi okean, ne bi trebalo da se bavimo Ukrajinom, to je europski problem, Sljedeća vijest da je Filozofski fakultet u Novom Sadu od jutros blokiran, profesorka Jelena Kleut zvanično otpuštena, a studenti su dali pravi rok do 14 sati da napuste zgradu, unose dušeke i spremaju se za potpuni štrajk. Dakle, dekan Milove Alanović preti merama ako blokada ne prestane. I onda imamo ekskluzivno, dakle, ekskluziva je ključne poruke iz Trumpovog govora u Davosu. Prva je, Amerika neće koristiti silu kako bi preuzele Grenland. SAD neće zaboraviti ukoliko im Grenland bude odbijen. Washington očekuje da Danska prepusti Grenland, uključujući i mogućnost razmještanja elemenata protivraketne odbrane kod zlatna kupola, a kod na ostrvu. Pripajanje Grenlanda je pitanje bezbednosti, a ne eksploatacije retkih zemnih metala. I Putin i Zelenski žele dogovor o rješenju sukoba u Ukrajini. Trump je najavio sastan sa Zelenskim kasnije tokom srede.
SAD ne bi trebalo da se mešaju u Ukrajinu, to je europska stvar. Europa ide pogrešnim putem i u pojedinim delovima postaje neprepoznatljiva. Sad su koristili do sada neviđeno oružje tokom operacija u Venezueli. I saradnje Washingtona i Carakasa nakon američke intervencije u Venezueli ocenjene je kao veoma dobro. Dakle, to je to. Onda sljedeća vijest je da je u utorak je predsjednik odbora za nadzor, dakle James Comer, oštro kritikovao nerazumne zahtjeve Clintonovih da izbjegnu postupke za prekršaje, koje proizlaze iz njihove odbijenice u slučaju ovo oko Epsteina. Sljedeće, dakle, ima demonstranta u Cirihu, spaljili su američku zastavu na protestu protiv održavanja Svjetskog ekonomskog foruma. Jake policijske snage opkolili su kampus u Novom Sadu, policija je ušla na Filozofski fakultet na poziv dekana, ispred fakulteta nalazi se na desetina policijskih marica. Hiljade farmera okupili su se u Strasburu u utorak kako bi protestovali protiv trgovinskog sporazuma Europske unije sa blokom Mercosur i kako bi lobirale članove, dakle ovo je ovo. Policija je izbacila studente i ova profesorica nije baš, dakle, ne znam šta je, poručit ću sutra šta je bilo oko ovoga. Sljedeća je da je Trump poručio Macronu i Starmeru, dakle, sredite prvo vaše zemlje, pa onda pričate o Grenlandu. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da neće gubiti vreme odlaskom na vanredno sastankovanje o Grenlandu koji vodi Macron jer sumnja da francuski predsjednik neće, samo da pročitam samo malo. Dakle, šta kaže? Pa kaže, dakle, da neće još dugo biti na vlasti. Dakle, Trump je skeptičan da li će Macron uspjeti da održi vlast u Francuskoj. Dakle, Ujedinjeno kraljevstvo i Francuska možda ulažu velike napore kako bi spriječili da Grenland postane 51. savezna država, ali predsjednik Trump je ponovno odbacio njihovo uplitanje, savjetujući europske sile da se fokusiraju na spašavanje svojih zemalja od masovne migracije i ekonomske stagnacije. Objašnjović da ima dobar lični odnos i sa britanskim premijerom Serom Keerom Starmerom i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, uprkos tome što su obojica quote-unquote liberali, predsjednik Trump je insistirao da prvo moraju da srede svoje zemlje. London i Pariz imaju mnogo problema, rekao je predsjednik tokom konferencije za štampu u Beloj kući u ponedjeljak popodne sa problemima koji se fokusiraju na imigraciju i energiju. Britanija ima naftu i gas u Severnom moru, ali odbija da ih eksploatiše, rekao je predsjednik, nadovezajući se na višegodišnje kritike Velike Britanije još pre svog predsjedničkog mandata zbog odbijanja da buši ili frakuje i umjesto toga pokriva svjetski poznatu prirodu vetroturbinama, navodeći da bi to donelo quote-unquote bogatstvo. Trenutno je Ujedinjeno kraljevstvo usred višegodišnjeg perioda masovne migracije na istorijski neviđenom nivou, što brzo menja zemlju. Iako je prirodni prirast stanovništva na ili blizu negativnog, stvarna populacija zemlje i dalje raste visokim stopama svake godine zbog velikog broja novih dolazaka. Demografi predviđaju da je Velika Britanija sada samo decenijima udaljena od toga da postane zemlja sa belom većinom koja je u manjini. Konačnici vlade Francuske i Velike Britanije mogli bi da srede svoje zemlje i postignu rezultate ako zaista žele, rekao je predsjednik Trump. Tokom iste konferencije predsjednik Trump je također upitan o Macronovom predlogu da se održi vanredni sastanak G7 u Parizu nakon konferencije Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ove nedelje kako bi se raspravljali o pitanju Grenlanda. Odbacujući ovu ideju, predsjednik Trump je rekao da bi bilo besmisleno trošiti vreme na lične razgovore sa Macronom jer njegov mandat quote-unquote nije dug, ter da radije razgovara sa ljudima direktno uključenim u pitanje nego sa trećim stranama. Predsjednik Trump je rekao, Emmanuel tamo neće dugo biti. Znate, tamo nema dugovečnosti. On je moj prijatelj, lep je čovjek, sviđa
Sviđa mi se Macron, ali on tamo neće biti još dugo ako ove izjave predstavljaju najnoviji primjer kako predsjednik Trump upozorava europske zemlje da su prijateljski odnosi sa Washingtonom zavisni od priznanja američkog primata u Zapadnom savezu. Europski lideri su se u ponedjeljak ujutro probudili uz niz Trumpovih izjava, uključujući jednu koja jasno pokazuje da predsjednik SAD prekida prethodnu pretpostavku da odluka Ujedinjenog kraljevstva da preda Chagos ostrva u Indijskom okeanu na kojima se nalazi veoma važna vazdušna i pomorska baza zemlja pod kineskim utjecajem nije od značaja. Naprotiv, predavanje teritorija na ovaj način je čin gluposti i slabosti, što naglašava značaj da je Sjedinjene države imaju posljednju reč u pogledu suvereniteta teritorije na kojoj se nalaze njihove najvažnije baze, kao što je, na primjer, Grenland. Dakle, to bi bilo to za poručanje u domaćem, u balkanskom jeziku i nadam se da se čujemo uskoro. Budite pridni, budite u redu, budite dobri i imajte se u redu i mir s vama i Božje blagoslovi i Božja milost.